Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kapla Ïarong kabaju pendan kambha daki khasi hakipor menchwa kalapoi shanong ba Dilli ban pin iya kerukom than lingba ki long keme khasi ki balawan ban yeshmenta ka Tamasa Sohtrun kabala penlong ha Dilli Haat nado ka khatpla trek hado ka arpau trek unailar arajar arbulai. Napdeng kidukan ki balabuk khnang ban pin iya ki tiar kitar bathain da kakti kadukan ka bathain ya kapla Ïarong kade ka we ka bala khring bha ya ki pat ba ban wan pet bat kili jing tim. Hagani kedukan kisong kilong kemi khasi hak baya kapla Ïarong la than de ka kong prim bat kong spher kibade na snong Tynrong ka ba na than Sohtra East Khasi Hills District. Hagani kedukan kidon nang ru kilong kemi kibe than ksa bat kinja sentio na kisiet. Kasnong Tynrong ka de tang maka ka ba kidang don kibe than ya kapla Ïarong. Ya kani kapla ka ba jupenan kambha de ki khasi na du handayan thai la than de ka ba pendon kam ya uksai bla ther na usla Sohtrun sha. Kasnong Tynrong kade kabadang penek pensa ya kani kapla tenrai kaba nadu hendai bat kani kapla kade kaba itanat bha anda ledap than da uni uksai Sohtrun sha. Katkum kajing batay ka kong prim laong baya uksay bantan ya ka Ïarong la bantir tang no sla Sohtrun sha ka bahagakti nong way la khot kerteng wild pineapple uni Sohtrun sha udi wa peni so kum ki way pat ki jat Sohtrun tang ba Sohtrun sha dabang bat biang ka jingmat kum ki way pat ki Sohtrun usla Sohtrun uya pher kumno na Sohtrun bobam bat ba bomlong bam New badan siapa di excited but nilai long san new te ba kutangi mat jing em ban yo pat yo new Sohtrun pala ban pen mi sai entaken kumba pitip api lanang duna ne udang bon ne
Kasnong Tynrong kidang buon ki batanya ka Ïarong bat yau niu Sohtrun syaru ratung khnang na kinong shok shnong khnang ban yo terksai ban thanya ni ka plabarim baja abla jan du jat nyo. แต่พี่บัดพี่ทุ่งนั่งอยู่นิ้วซะ Kumba kan nu tenrai pi thung nang yu niu so trun sia niu chạm long bên bang Ko kong prim ko loong bana uksai Sohtrun sya la avantan tang ya ka Ïarong han rai ki weiru ki jingtan kum ki sentio bat ki wei Nakaliang kasorkar Jylla ru kala syemkia ban penne ya kani rukom than pla ki men barim bat kala jiet ya kasnong Tynrong kum ka nong muna ban hikai ki weipat ban penne ya ka pla Ïarong bat ka rukom than ka bala don nadu henda hentai. Oh, Jylla kami kadi kuwi na kisnong kebadan chat thai sora bak tengka Tynrong. Di Jylla ni kisnong Facebook bak tung bang misla Sohtrun. Di kisnong di misla Sohtrun. Hindi tantang ba yo na babam di do dek betul ba di kat tahu juga dakin kenang na taban yo insai mo. Di ni deng tek sai ba lau to sa Sohtrun nuk ni yang dia bila ka ko dia salah ba na deng deng tek mo. Di lambau ten nuk ko ada ko ni dah salah no deng tu ka de ka de sport ni kan. Bila dia dia kan bila ko tu la dia yang tapi la next time dapat Dia naik sai. Hadir dalam minggu sai dia tiba lalu sidaka bisa that minggu. Hadir berthat tak hadu dalam berkang dah. Hadu bunda yo ibu lali. Tinang ta bisa lum sidaka bisa tesong. Hadir berak tesong dia. Di lembau tesong bisa sini diwei bisa thai lebah tidak nampak kajin long balian dai. Itu kalau kembang jiwa dia pergi tidak. Bukan saja dia wei sebeteng dia nang tu dumsin ketiga kembang dia. Lu kilia hak buat tidak. Dia kau mte. Dia hadir bila jikau belum ke telai. Kalau orang nak telai betul, sebentar kan pun kaji kuat joki tentang gila bercinai ini di Thailand video ni kita untuk apa? Dia nak gila ekonomi pun tinggal. Dia nak tahu dia tadi ketika kom Thai ni dia nak tahu dia ketika Ïarong Thai. Bila dua setang kita Ïarong tak hadir dami kata gapla. Dengan ni bikhot kata Ïarong. Dia nak tahu dia tak hadir kata gapla. Itu ketika kom kebayanya sedang yo dah. Cikwa ni kan dah sedang. Tekan nu kan simpor pat pan senaik ni. Jika sempur Naduk pas sedang naduk pakai jusla. Jika jing kalong ba ka ba konsen ka ba thain kim da e than mo. Simak la ada penjang jing kalong ban penmi ke nyuksai. Ka sempur ban ma boleh ki hapan that ki hapan lum ma teng ubam bun song ha tang menyo ko ke Ïarong. Ya. Dila ka tahu ke ka bun pol ha ka balik ya ka proses ka processing because jadi material yang ini telah ada processing material di finishing lo kesamsuk ya kan yang perlu pendap kita yuk kesamsuk iki ban thai maki ban start ya start thai di mentang nak yang jongiru kadon ka ba kum ni la ai jingut di nak yang ka takiru kalong ka bang nila lembaki angut di design ki balik ban wat tip ha sepang gini di mentang kat ngejing e jongki nila wan la kun ban pensuk iki dabayo yaki tiar ke ban pensuk yaki di mentang yo la di hatai ke ban spinning machine we cut kita bahaka jengkom dia piau dapat subhabat mereka kampus step yang kami ini berpenyo penting kambun ini jadi pelabur dia yang itu. Larang ni kain kelum kan simpor kan no naduk ba kai yu tei usla hadu bana penmi yu tei kusai ke simpor si benai na ar benai na si benai. Kani gede kani ketika lepas ke balong ke kajik suai pon suai nam saban jep theo hay cakap jep theo pihak kerja kalau kamsuk kerja dia menyerap ini step yang kami ini tunjuk pada step yang itu Ustaz.
Kidan palat arpau teli hidukan ki bala plie bandi ki marbam ki tiar kitar bathan de ki brio ke Megalia nalor ki jingbam ki balashna no Sohtrun kom ka jam biscuit bat ki we ki jingbam nalor ki dukan ki badi bat aima dio Sohtrun ki pat ba ki bawan cha Tamasa Dilli. Kerteng jenga ka diri langsung kia bang ada ina fokus no molingot ka bahap po ka mau kenro sian adi blok Kertang chonga day ambil sungsong bat kasnong chonga day nakamau ka bahap po ka mau ko Wan si kani ka Jakar ni hamba Dilli abedi wan ban ya shimta ha kani ka Pineapple Festival adi da kasi kala menti jok ka MSRLS nang ta Tynrong ban ka DOFP badi ka Directorate of Food Processing nang ta ha jingyarap lang jok ka Mega Move nang ta ka jing toy ka baliyo alang baju ni kayo kalong ba ka jingwan juti long lala tu ban kam nyayo namar ban ada ide bitang ko silong na kam kayo Ingat aku yang ni kibru kitip ini bat selaban doi kayo ba. Te kibri ki bon em ki bawan phet ni kini ki jing tiar ki ba pisna ma phi. Ko kibun ki bayawan ni phet bayar kili jingtip. Te kong batai khndet phang kini ki jing bam ki ba song hang ni tin ki dei ki ei ni ki bat pisna kum no. Ini ki jingbam ki day ki biscuit fry ki bang akhle ba fry bat kacam Sohtrun bat akhle ru bat ki jingkhle ki bang layo training naka IHM bat ba ka yarap chang ka SRS Hisgo kum no ba yo wan simenta sini sepo kani ka Tamasa hang ni. ngasong man si bun namar ba ada tang suya iya kini ki jingbam ki chongi ni kibro ni kilawan pan yang katia jong uke batuda kilawan pan kilamat kilabang na kilatet kan so man sibun ban makarman rupa ini kijimbam tiba ngasna ya jauh ha Kumbakan notin pila depan ya de naduk menin naduk mentah. menin nang india bande kini namar ba kipan boy ring selande dang mentah hilade si arko keli Kan no pat kador jong kini ki jing bam si tin hang tu. ini ki milet pan apple jam ide arkapau sweet pan apple jam milet ini ide arkapau but salted biscuit pan ide arkapau Tok belai si bon. Ya kani ka Tamasa la penkut no akas ngi ublei bat kani ka Tamasa kalayo jingyero ni ki pat ba kanong ba Dilli. Bat ki beri ki bawan na keleng kamtam hadian bi kilayo ban mat bat thiet yu Sohtrun bawan ra na Megalia ban pen I bat di ha kani ka Tamasa. U Sohtrun na Megalia la tip kom uko bat ude ba compare ni ki wei pat ki jat Sohtrun ha ka jing mat jing tiang. Karep karyang kalawan ra palat nyo metric ton u Sohtrun sha kani ka Tamasa bat baro Sohtrun ulalut ha kani ka Tamasa namar ka jing tuat ki pat ba ban wan mat bat ban thiet yu so. It is nice to see my old favorite and loving fruit, pineapple, to be here, brought from Meghalaya, which I have been working over there in Guwahati airport, and Meghalaya pineapple has been the most delicious and tasty and so much nice aromatic and flavors. And when I was in Guwahati, the Meghalaya pineapple was my most favorite fruit. And I used to bring there from Delhi. Now I am in Delhi, and it's very nice to see such a great festival from my loving state, Meghalaya. And I am going to really buy at least 20 kg, 20 pieces of the pineapples from here. Thank you very much and all the best. And very nice to the organizer and Government of India to organize such a good festival. We just bought this pineapple. This is from Meghalaya. This is very tasty, very delicious, and
never eat it. It's actually very delicious. How different is the taste? Meghalaya pineapples actually are really very good because it's not being cultivated with chemicals, pesticides, so it's chemical free. So that's why This is Meghalaya's natural fruit. that's why we Very have come tasty. here Thank especially you. to buy Meghalaya products because all Meghalaya products are chemical free. So it's nice to be here Yay, and buying flavor of so Northeast. much pineapple. Thank you. How many kgs you bought, sir? We got 5 pineapples and really enjoying the taste. Okay. It's chemical free and really nice to have this Meghalaya pineapple festival. You have tasted different pineapples. How different is this? Different from It other? is very tasty. First Not of a all, bit it is sour. not at all sour. It is very, very very tasty, sweet. delicious. We bought for our family and friends too. Yeah. Thank you so much. Our farmers have been engaged in farming activities, especially for pineapple, for a very, very long time, for years and for decades. And we have seen that the farmers, to a large extent, are not able to market their products and are not able to get the kind of returns that they should be getting. In fact, anything between 25% to even up to 60% of the product sometimes gets wasted because it gets spoiled, because it's not able to be marketed, it's perishable product. And hence, keeping all these factors in mind, we felt that this is a low-hanging fruit in one sense, where the farmers are already engaged. We have a large hectare, almost close to 14,000 hectares of land are being cultivated. We have a production of almost 1.5 lakh metric tons every year. So therefore, it made complete sense for the government to, number one, provide a better market and linkage by connecting to international markets and national markets so that the farmers can get better price. And number two, to be able to add value to the different pineapple produce that is there and make different kind of processed food out of it. And hence these two areas are being explored, and this festival is meant to give that particular avenue or that scope to our farmers and to our entrepreneurs to be able to get a better price for their product, and so that we can see ultimately that the pineapple that the farmers have been producing for a long time, there has been a significant growth in the production of pineapple. We'll finally see that the farmers end up getting a better price for their product, and minimum wastage is there in the market. So with that thought process, we have started this, and this will continue. And this is not only for pineapple in terms of the product, but this is also an opportunity for us to be able to showcase our culture, showcase our different products, not just pineapple, and also give an exposure to our entrepreneurs so that they can meet other businesses out here and really expand their business. So this is really a very broad kind of a program, and many objectives are there, but pineapple, of course, is at the center of all of it. A very small quantity, not a very significant quantity. We have to realize that while we transport the products, we need to ensure that number one, the quality is maintained. Number two, that the logistics that are there, for example, the storage, the cold storage, while we are taking it from Meghalaya to the closest international airport, the storage at the airport, and from there further to the international transit. All of these logistics have to be tied up. So we are in the process of actually working towards improving it. We have done the initial supply, and it has been very successful, and people have really responded very positively to the products, and now we will keep improving on it, and I hope that in the coming years we will be able to send majority of our products abroad for marketing and selling. As I said, it's only a pilot project. We have not been able to send a large quantity, so we will, as I said, as the days come, we will be able to improve it, but the fact that we have started is a very big thing. Can you name some of those countries where we have started? We have started to send it to UAE, Kuwait, the Middle East mainly, and hopefully we'll be now linking it to UK and some parts of Europe also. Habaya keren ba uba makbuling do suyam ubadeu officer on special duty ketenat rep ke Sorkar Jylla. Ula batai shipang ke jingyat bed but jingjob ke Tamasa Sohtrun ha Dilli Haat
kabala penong ha kasian bening kong New Delhi. Ubak makbul ai kublay ka sarkar Jylla nadu menteri rangba ka Jylla bat ki weipat ki baladan bentalang ban penlong ya kani ka Tamasa Sohtrun ka bajam. Syok la batai ru syapang ka jingdan kam manyo ya ka yo ka babiang na ka benda ki nongrem bat ukermen banang ni syakman ki nongrep kin yo ya ka yo ka bala ban penya syok ya ki so amtang ki benta jo ka India hendai syabar kari India ru komjo kamtam namar bala sedang ban penya yo Sohtrun na Meghalaya Shakiri ha Middle East. Hajalla jungi unik queen tangi shem in shem shathan war sithi ni pat ulang for table purpose kham thiang ba kinyo ki Sohtrun na than shela na than usla pik ba thiang ba Sohtrun ni kyu pat ulang be totally ude betam ta gali audition ta insna ki slice insna ki so insna chunja ki na ki ni Sohtrun jungi te ben phai mi chupsan na anju thu pi ga chu kan pat kalau kumba sakulai metric ton lese la pasang mat pha sabar talo sepo Chandigarh sepo Maharashtra India ko Bihar berkampun hi sepo Karnataka tika jeng net jeng ni Sohtrun sabar ka IMC ningi mitosen bunuan kun he shu ini te kadang kata koi ka apo umdihar ka IBCS klasna ibi ka processing unit facility te hapo ko kia te kinja agreement with a company from IQF private limited Indian ko Karnataka tim ta baro Sohtrun bomi nak tim khajuni kila kami ra ang tu IBCS ko India but jauh ni kila ki short you ar khot you nanta ki bu you ta ki frozen pineapples te kani ka company pat nanta ka shimti ke dia kata ini Sohtrun la kami ko khajuni par ki pha saka factory ji ki hapo Karnataka nang tu pat sesalan export to Europe. Kini kata lagi pilih orang neba, nang Europe bagi yo contact ke Netherlands. Kisna ini ki baby foods, now we Sohtrun jumi. Kisna itu ki pineapple slices, kisna ki pineapple cubes. Bagi supply semua orang ni hotel be apa Europe. Ki ajing ba ki ke Europe ma breakfast ma bi pat ini tu jumpa apa. Te kani ke jing persang bangilala ono kani ke jing job sin nengkong berjam gila persang ben koi sa jing job. Bahawa Sohtrun jing ni umri tang sa Europe umri dam na kani lai ko kuwar hibur jing kan Jepang malala ban pharu sepo Middle East kita Abu Dhabi sepo Dubai berkunjung apo Sharjah di klara sethi pakajing ko sethi kalong kuma 8.9 metric ton persang benda ting mutang isu ko ba lada-ladan ke demand apo domestic demand kan cibun hani ta di kata di gengi ke bangla batch fan ko but kabaar ta cubo orang ki ladaran kita ka processing unit ko umdihar ko we isi kan don shishu khambun isi kan jing thu persang benda ko gar hulsu kawe kalau mau umurap umdei ban do ya kayo umdei ban yap umurap ka kajing ko jing kalau umurap budi ban yo e ka dor ko biang kana bula ban ra yang ni Sohtrun yo ka dor biang bu chuom tang lagi di kumba hasor tang di kumba akusan like ko ka Pilih saya usah habis umroh muta ni sebuah nongko hendaknya unung dunai ka sapo sangko ka Sohtrun ni. Dikani ke ke ba ni hingi Sohtrun bangidam kam yakini tanam ta ka lawai je binang rak yo mesti binang rak ni ba khamtam e kalong ba ya ka yo ke ke bangin persang. Te la persang shibun nak lang juni ba lesi kani dik sinjam bulukam ba kuloro binang ya susu semua nak mata ka jing monto jom rak juni pe i Sohtrun mi ngora natin na po Jylla ni long kumba new hajar news pa santali lani kuma new ton chiteng kini kita na baro ki districts ba pe jung Jylla ni ata kalong na po West Castles na Riboy badu na po East Gardens ma do Sohtrun bayo Dilli ni ru ma Dilli gi yo to variety to Mauritius ni hante gi ora to Q variety ni Q variety khamlong popular ha khamya ha dia penjual kata mana yo mat Sohtrun ni haru rek mana haru kacing siang tenai ke dia kata dia ke bangi sunat mengila yo lan koi haru hani bentah ni lesing ngelang surga lu ai play yo cuma surgery baru bentah ni program dia macam minister ni ba shimki kata kala ban warna ini ke facility ko dia ada ngile ke ni hasor hasilong lesi tam katu kat dengan beli ni orang mat ni ke mana yo kacat hani ke jaga ni baru dia dekat sama kami ni ke bangi dan kamu suku once ni kota kecil sin meningkong isi hasil ke baan ila kham susu la khamon susu bajing khat ni kumum ni ne ke ni
Di kan ini kayak bang ngindai benang le susu semat. Ngindai ini so enang bon susu kibi ngindai benle. De jengai ini kalau menempung engai kembali ke sorkar alak penyerap ni kat ni. Kejenglut kejeng sep menora sini kembali ke so. Di hendai amile wan galat nanti suki benang ni sepat ngenon kamsu benle kini. Rasuya ini masa. Tika lihat di bolong mentah ketika cakap kapolong centrally located kalau pedeng hak ni. Bukan hak ni ki office ni, bukan hak ni ki nong ki VIP areas kalau soal pulun kini ki solong ini cakap ni apa dilihat. Di plus minus kan gumpa 8 ekar ni berbarak ki states. Jogri India kidan ni ki ora ki march ki prepare pan suki seki. Tika ni ka ini cakap tadi jongka tourism department ni the Ministry of Tourism of India. Di training tak dekat dua Committee of Textiles. Tapi ni mana yang sibuk nak kita jangan kita orang kelak states. Menjuru apa dilihat dulu kita ki food stores. Kini kita ki showcase ki jembam tu kelak seorang kita pergi dan Tamil Nadu dan Nagaland dan Manipur, Assam, Meghalaya menjur. Di kini lihat di kendo kini cakap apa kendo ki kelak punya sibuk ki ni apa. Pada kelak punya sibuk ki jangan kita ni kita buat menjuru ikam mam kendo kan. Yo manmat ke dia. Kita bening nak pergi stang hiteng sni, mari beli ke yo tang adin tu. Kendai ni sekolah uji muli asam mulut berkhoi. Dengan lah setting yo si lah saya kalau gunu ko yo kan. Tik mo yo buat mentan si pang yo sekolah. Lali simbian na perfectly man kidan kerun ke tools storage na bu hani apa di truck going na bu ba. Kadang lut kinang warna. Kadang lut warna mo beli ngi kwa yo benbu preserve yo yo fresh pineapple. Di kisim kira si ki or yo kian. Di mana dia petang ini seorang kena factory ke dia apa borok di Dilli bagi UP pernah saya kan berjumpa bawa masa ini borok pun dulu ni.